Me whakahoki mai, koera te whakahau a tētahi ika āwhiro e pāna ki ngā hoa ia o Aotearoa kei roto o Afghanistan i tēnei wā. Ko tōna a wangawanga kei rite rātau kia Doug Grant, arā kei pūhia kia mate. He kanohi e kore anō e kitea I riro atu I te māra o te pakana. He wrote in a school essay once that he wanted to be in the SAS. He worked towards that goal from that time onwards and convinced the army he could do the job. E rua te kaumātahi tau a kāpara Doug Grant I roto I ana titu matawena. Whā te kaumātahi o na tau, kua mahue mai ko tāna hoa ranatira, me ana tamariki e rua. Ko kingi taurua tētahi o te huna wai marie I hoki mai I te pakana o Vietnam. Pōhehea hau I te rā wā, he hurahi tika te rā māku. Nā reira kārangirangi tu nuau I te wā I au e mahi hoi ana kia ka whitiki tā wai. E nari no te kitena I te mate kātahi karereke o na whakaaru. E hake ana hau I kone. I te tāke o taku whānau kei te kāinga, o taku hoa wahine kei te kāinga. Ina mate a hau ka pēhea rātou. Nō reira tāna ki te kāwanatana kia whakahokia maina hoia I Afghanistan, kei rite anō kia Doug Grant. E hake te take, e haere kei tātou ki reira, ki te pakanga moetahi atu, e noho mai rero te pauritanga e pauri ana tātou I kone. I pūhia ia ki te uma, I aia me e tahi atu e āwhina ana I nā mauhere. Aha koa pēhea te pai o te ako I te tohu I te hoia. O tētahi mea e kore e taia te tohu te karo, ara ko te mata. Whenever young New Zealanders are deployed overseas, that this is the risk that we ask them to take. Ko ia te tuatahi o nā hoia no Aotearoa kia mate ki reira. Enari ko tā kini taurua ki te kore e whakahoki mai I te toina, kaore kore ka riro atu tētahi anō. Rāpare tā whai te karere.